Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite Windows 7 ili Windows 8.1 da liče ili barem delimično izgledaju kao Windows 10. Znači evo upravo vidite kako bi to izgledalo. Ovo je na Windows 8. Sada čisto da vam pokažem, znači ovdje podelit ću vam s vama download link, bit će dole u opisu ili u beleškama na stranici. Znači ovo je najprostiji jedan installer ili jedna instalacija, bolje rečeno, od stotinak i nešto megabajta i malte ne s njom nemate šta vi da radite kao što neki drugi imaju, da ubacuju neke patchove, da otključavaju kao teme da mogu da instaliraju. Tako da ostaje vam samo da znači skinete, pokrenete instalaciju i pustite instalaciju da sve uradi za vas. Dakle, ja ću to da uradim na virtualnoj mašini u Windowsu, ovo se zove 8.1, da vam pokažem kako to izgleda. Znači, dakle, kad ste skinuli ovako ćete dobiti jedan zip folder, file, kako god, ekstraktujete, gdje god vi želite, ja ću ovdje na radnu površinu, to da ekstraktujem. I dobivate jednu aplikaciju, to jest instalaciju od 139 MB. Znači kada pokrenete, vidite imate, ovo je malte ne preporučeno, tu ništa ne dirate. System font, evo vidite, može čak i font da vam promeni. Čak ovo je dobro, najbolje je za korisnike, ako ih uopšte ima, Windows XP-a, znači možete to da izaberete taj font što ima Windows 7 i ostala ekipa, čisto da malo promenite izgled svog sistema. Imate mogućnosti, evo vidite velike ikone za XP, znači samo za njih, pošto XP fabrički nema velike ikone, ne možete ko na Windows 8 i Windows 7 da to stavite kao i isto na Windows 10. Možete, evo, virtual desktop, to isto dobivate i Cortana, start menu, znači u suštini ništa ne treba da dirate, sve je jedino ako ste na XP-u da čekirate veći ikona, ako vas uopšte interesuje, ako ne morate ni to. I sad imate instalirati znači neke sistemske programe, teme i ostale neke stvari neophodne da napravi taj izgled koji ima Windows 10. Ću da ubrzam kako se zove snimak, pošto je instalacija, sam proces instalacije mnogo dugo traje, jer ima mnogo stvari koje treba da se ubaci i da se prilagode, tako da vidit ćemo kako je to bilo gotovo. Vidite, znači nakon instalacije dobivate već taj izgled, ali je neophodno da restartujete da bi to stupilo sve na snagu kako treba, kao što ćemo mi sad i to da uradimo. I evo nas ljudi, dobrodošli u vaš Windows 8 ili 7 sa izgledom Windows 10. Ova ikonica je malo izmenjena, onda kao treba prihvatiti ovo. Dobro, ovo sve je normalno, to ništa neće da diramo. Znači dobivate i ovaj start, znači možda da dođe neki bolji start nego što Windows ima 10. Evo, što se tiče ikonica, vidite da su promenjene, sve prozori su vam isti kao u Windows 10, ikonice iste, sve. Tako da ljudi, evo kad otvorite isto dole vidite kao da ima u belu liniju na onaj prozor koji vam je otvoren kao što ima Windows 10. I ja stvarno više ne znam šta da vam kažem, ostaje samo da vam napomenem što sam zaboravio na samom početku videoklipa da vam kažem, to je da instalirate, to ću isto da postavim znači linkove u opisu, morate skinete Microsoft Net Framework 2.0, 3.0, 4.0 i 4.5. Premda možda vam se desi da 4.0 i 4.5 vam izbaci kao da imate, tipa ovako, sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Znači, ovo su neophodni da bi vam radilo. U slučaju ako ovo ne instalirate dobit ćete full screen. Znači, evo uzet ću 4.0. Znači ako imate ovako instaliranu verziju
pisat će vam ovako, kao da je Microsoft Network Framework is already a part of this operating system. Či već je kao deo ovog operativnog sistema, isto to mi pisalo i za 4.5, znači samo sam trebao u mom slučaju na Windows 8.1 da skinem 2.0 i kad sam instalirao 2.0 sam Windows je pokrenuo i skinuo je 3.5, ne znam, isto verziju i te dve verzije instalirao koje su vam neophodne za rad da biste imali ovakav izgled samog sistema. U svakom slučaju to bi bilo to, ljudi, za ovaj video klip. Nadam se da sam vam pomogao, da sam vam ulepšao stari operativni sistem koliko toliko, ako ste već želeli da imate taj izgled od Windowsa 10. I to bi bilo to. Pozdrav do idućeg video klipa.